ngatarai na kalian ke jompi lei I yakini kisni ke don kanika jingeki ke pelong deka All Meghalaya Tourist Taxi Association hakaba ki don na jongki jingdawa na kalian jong kanika association hakaba ki dawa ba kiniki kali ki bawan na ba kumki tourist taxi na po Assam baki ka jingdawa jongki kalong ba abaki wan rai tourist angni kalong ba nangni na shalong lani na kinunu ki jaka ki ban penbe ban ra baki tourist itu ki tourist destination kemudian ban le ada ki lokal taksi lani ki lokal tourist taksi te kum uwi na ki nomi khman jong kathain sora wala ngalong tangkum MDC ru nga layu iba kani kejing ki keladon ka jingketa hoi ngam penrem ya ka jingki jong kini ki association hendai kum u nang mi khmat pat jong ka thai so ra kham tam ka balong ka we na ki jaka jngok kai prathai ki ba pau nam ha ka prathai ba ro we ladang ya compare bat ki we ki tourist spot lani ki tourist destination ki badon apo ni ka state ka jongi ka thai so ra ka ade ka we ka ba hedo but kumbalong manda ka ekonomi lani kayo ka kot jong ki pai ba na pathai sora ka la dependent aka tourism kidon ki be involved directly kidon ru ki be involved indirectly hi aka thai sora hadin ba ka MCCL ka bade ka we na ki plengja jong ki pai ba jong ka thai sora ni ba ka tourism kala de ko sakui pa ka plengja manda ki ba pun ki nong shong ki bala retired na po MCCL ki ba shim BRS ki bala shong thai no dang shen manta ki la sedang ban sang ki homestay dan ki hotel dan ru na ki ba shim da ram ba shim da ki loan na po ki bank kiba shimru itu ke scheme na po ka tourist department hakaban seng kini ki lodge ki jongki lani ki homestay ki jongki tela da kadon kum kani ke jingya ki kha kata ba ki khamtam kum no ban repi do nila sha lang shop haka COVID-19 lada kum kani ke jingja last time ru kala don ka khep ka bala don kum kani ka jing don na ki seng halang ki bala stamban khang ki tourist ki bawan lagi we pat kali ni sobat kaniru kala kata aku tu por tingi na kalian ke choka kum no mi khwat na so ka de ka jing do nom ka kraw ya ka than ni ko we kani ka nom kata tangi ka tourist spot apo so ra de kala kata ru ki we pat ki tourist spot ki badon na ka state ke jongi la kalong sia ka than penusla la kalong sia ka than west kasil la kalong sia ka than jain tia ba kum tat tat hoi ngai yen na ka bantai jong pai ba ka than so ra ba kum ju ru ki we pat ki chaka ki ba kum mangalaong mane ki don ki ulam direct involved ki don ru ki nong disha don ki restaurant ki don ki dukan ki dawa nang ta ki don ru ki nong di jing di ha ki tourist spot ki jongi ki ba hitlap kum ha po Elephants Fall kum ha po kini ki no kalikai kum ha po Seven Sister Fall kum ni ok shai no setiang bat ka Eco Park bat kum ta ter bubun ki tourist spot ki arwa kum ta ter te kaniru ka kata wat itu kinong di jing diru ki bade wat ki dei ki tiar ki beret ni ka katalut ka bomot generally kala katalut ya ka yo ka kot pai ba namar bale kadao kolong ba hoi nga ong ba ka jing ki jong ini ki tourist ki ka ni ka badan no re makala jujaru ha ki we ki state pa ki le ta tin re ka bakum san galong ba ka ka problem ang ni mentang alam kalong ba kasur ka kadeban khot banyak keren bak kini ki stakeholder la kalong ki transport operator la kalong ki hotel operator la kalong ki we pat ki baya involved directly or indirectly but kanika tourism mo kadiban don kajungya keren
bat ka ika pengakuan man kerana ni kalomba kana kalian ke government kali benda ni ke polisi kali benda ni ke sistem na kalian ngajing kapat jungai kini ki taksi association mata kalomba ni su ku mengalong ne na lada ka sorkar bat baru kini ki stakeholder kimyawan ha kami jong kacing ekran banwa ya ke solution banwa ya ke sistem lani hamtam na kalian ke government baron ra ya ke polisi kabasyai kabanum kata ya kiru bat hari juga por kanum kata wa dikini stakeholder kita involved ya ke tourism industry dina takadaw ka jingketu junga ngani por kalomba agar pahat ini taksi asyad bakat ba ompat la banyak kendai bakinwan si kami itu kajingnya keren banwan ra ya ke solution kabanum kata ya kiwe pat ki stakeholder bat aku juga poru bakinum pat le ya kani kam kat ba ompat dep ya kecingnya keren. Nama aku belum mentarasi kai ke bakta mesti bakta mentah tangi rasola, mesti bakta iki tourist destination. Jadi kalau kata ru mentah iki beri jungi ki balik siasa. Kembali i lembaki sosial media mentarasi baki beri ki balik jungle segoti ki balik Sumar, ki balik airport, ki balik railway station, ki balik Dengkam segoti mentah lah kata lun. Telada ni ke konflik kayak piteng kan wala kecing apa buat yang ipai ba cong celah te na takadaw na kalian ke conga na sokhya yang ni kam kumorong o na sokhya ru ya kecing diman ke jongki te ka ke pengakuan kentui ke sorkar ni por kalong bakin khatno ya kecing ekran jongki di stakeholder berokhat kamtam na kalian jongka transport department na kalian jong district administration lani ke na kalian ke administration ni jong state berkowe bakin yawan banir keren bahkan don no solution melum kumta kani kan kata sibu nama menta kala sen ke wrong signal siapa ngayo kubur bana kalian jongki nong penya di homestay di hotel di badan apa sora bana hiwi jaka kalau bagi turis kila kan salut mentai ya ke jingwan jongki kila buk di kamera dari mental rasa te menunggu dono te kini ki stakeholder di badan di penya di hotel di homestay menta da ikin siu tulop ikin nong tre da ikin siu yang ram te kini kalau kecing ya kayak kumu we da kinong nikmat bare wala ngalong kamu am disiru re na sokya ini oh yang lain ilu agak demand kini ke all taxi association kalomba bahkan an to district council ru hawede ba the issue itu trading license ka pamut ba kinon tribals ki ba operate ya transport ki don kam itu trading license kani kalong clear nadu ka kisnem ki ada pengalak keren ni kani ndai kecing kalong ba ki don pat ki wi ki company district council na kalian kecongar man saya keren ko dorbar HBD bagi bentar kenang bahkan nong kecing pergi kali buat apa dah kiwai pat kilenti jong kaan nginom lah ship ni kaan yang lo kaki lo jom henry kiri bentar pada hari dan kalian ke jong kaan ke eka bangat tepat ini baru hamta mikir ki asen jengi bala dalong tu ini awan sekali jong kecing keren ya jong keluar dari keren sokaru kilakuan kabamut ada level jong deputy commissioner kamu kadai bandan ka komitmen kadai bandan ke jingga keren ke balong don nong rim ndai ban syukhat ban syu ong ba mo ban ong toya call off no lani pemunta ta lani ban syu ong wat gemle am tan dai kadai bandan ka polisi jong ke government polisi ke banong ka basyai timna ha mo gali apat nga yang ba kam dai pat ban affect kani ban ketat ya kiki tourist destination ki pengidan namar ba ku mangala ong menya kumpetan seorang ke kain penusla kiwe kita di badan ini terus buat kinum kita